Mwaramutse neza, ni Ishema Kakira nk'ibisanzwe. Uyu mwanya nkaba ngarutse ngo tuganire. Muri iyi minsi muri kumva intambara ikomeye cyane iri guhuza igihugu cy'Ubuhinde na Pakistan. Ni intambara itoroshye ndetse abantu benshi bari kubona yuko ishobora kuvamo intambara y'isi ya gatatu. Ese iyi ntambara yatangiye ite? Uyu munsi none bigeze he? Ni intambara iri gutwara abantu. Ese isi yabigeze ku iherezo? Abakristo bamwe na bamwe babivuga kenshi. Intambara ziriho muri iki gihe, ubuzima bugoye hirya no hino ku isi. Intambara hagati y'Ubuhinde na Pakistan ni imwe mu ntambara zaranze amateka ya Aziya y'Amajyepfo, cyane cyane kubera ukutumvikana ku butaka bwa Kashmir. Dore ishusho rusange y'iyo ntambara n'amavu n'amavuko yayo. Ku ngingo ya mbere tujye kureba inkomoko y'intambara. Ubuhinde na Pakistan byatandukanije iyeho mu 1947 ubwo British India yahindukaga ibihugu bibiri, Ubuhinde, Pakistan. Ubuhinde kwari ukwigenga kw'idini, Pakistan cyari igihugu cy'Abayisilamu. Ubutaka bwa Kashmiri bwari buyobowe n'umwami w'umunyahinido Hari Sani, bwari bufite abaturage benshi b'Abayisilamu. Uwo mwami yahisemo kwinjira mu Buhinde bitera Pakistan kugaba igitero. Ku ngingo ya kabiri, intambara enye z'ingenzi zigeze kubaho mu 1947 n'1948. Iriya niyo ya mbere yahuje ibyo bihugu nyuma yo kwigenga. Yarangiye hemejwe igabanywa rya Kashmir, igice kimwe cyagumye mu Buhinde, ikindi kiri mu maboko ya Pakistan. Intambara y'1965 yatangiye ubwo Pakistan yageragezaga gufata igice cy'Ubuhinde cya Kashmir. Yarangiye nta nsinzi igaragara, ariko yahagaritswe n'amasezerano ya Tashkent mediated by USSR. Naho intambara y'igihumbi 1971, iyi ntambara yaturutse ku bibazo byo muri East Pakistan, ubu ni Bangladesh. Ubuhinde bwashyigikiye abanya-Bangladesh mu guharanira ubwigenge. Byarangiye Pakistan itsinzwe maze havuka igihugu cya Bangladesh. Intambara ya Kargil mu 1999, abasirikare ba Pakistan binjiye mu birunga bya Kargil mu Buhinde. Ni intambara yabaye mu bihe by'amahoro nubwo bombi bari bafite intwaro kirimbuzi. Ubuhinde bwabatsinze, ariko byongereye ubukana mu mubano wabo. Impamvu shingiro izi ntambara: Kashmir ni ikibazo nyamukuru kuko ibihugu byombi bivuga ko ari ibyayo. Idini: Ubuhinde ni igihugu cyiganjemo Abahindu, Pakistan igihugu cyiganjemo Abayisilamu. Politiki y'ubukungu: buri gihugu cyifuza kwerekana imbaraga n'ubushobozi mu karere. Intwaro za kirimbuzi: byombi bifite za bombe nucleaire bituma umwuka uba mubi cyane. Imiterere y'umubano muri iki gihe uhagaze ute? Umubano wabo uracyashyuha, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano wa Kashmir. Akenshi bagirana amakimbirane y'imbibi, ibitero by'iterabwoba n'intambara y'amagambo. Imiryango mpuzamahanga nka UN, China na USA bakunze gusaba impande zombi kujya mu biganiro. Ese ni icyaba cyateye kongera kubura imirwano? Ibikorwa by'imirwano hagati y'Ubuhinde na Pakistan byakunze kongera kubura kubera impamvu zikurikira kandi zifatika, zishingiye kuri politike, idini n'ubutaka ndetse n'iterabwoba. Intambara y'ubutaka bwa Kashmir, territory dispute. Kashmir ni intandaro nyamukuru. Uduce tw'iyo ntara tugabanyijwe hagati y'Ubuhinde, Jammu na Kashmir, na Pakistan, Azad Kashmir na Gilgit Baltistan. Buri gihugu cyita nyir'ubutaka bwose. Igihe kimwe impande zombi zohereza ingabo ku mupaka, bikaveramo intambara cyangwa imirwano iciriritse.
iterabwoba rikomoka muri Pakistan. Ubuhinde bushinja Pakistan gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka Jaish-e-Mohammed na Lashkar-e-Taiba. Urugero, mu 2019 igitero cya Pulwama cyahitanye abasirikare b'Abahinde 40, cyavugaga ko cyakozwe n'umutwe ukomoka muri Pakistan. Icyo gitero cyatumye Ubuhinde bugaba igitero cya gisirikare mu kirere cya Pakistan, Balakot Air Strike. Nabyo byakurikiwe n'imirwano y'indege. Amacakubiri ashingiye ku idini n'iyindi ngingo. Pakistan ni igihugu cy'Abayisilamu, Ubuhinde ni igihugu cyiganjemo Abahindu. Yego, abaturage ba Kashmir y'Ubuhinde biganjemo Abayisilamu bavuga ko batagira uburenganzira nk'abandi, bikaba intandaro y'ubwigunge n'imvururu. Politike z'imbere mu gihugu. Buri gihugu rimwe na rimwe gikoresha ikibazo cya Kashmir mu gushishikariza abaturage kurushaho kwishyira hamwe, cyane mu gihe cy'amatora. Rimwe na rimwe abategetsi b'impande zombi barakaza amagambo cyangwa bagashyira ingabo ku mipaka mu mvugo ikomeye cyane. Kuba bombi bafite intwaro kirimbuzi nayo iba impamvu yo kugira basuzugurane ndetse banatinyane, bikabatera gukomeza gushondana ariko nta werura. Imbaraga za gisirikare z'Ubuhinde na Pakistan zatumye ikigero cy'ubwoba kijya hejuru. Igihe cyose habayeho gutozwa ubushotoranyi cyangwa kwangiza amasezerano, ikibazo cyakurura isi mu ntambara ikomeye. Dore ingero za zimwe mu mirwano iheruka. Muri 2019 na muri 2016 habaho imirwano ikomeye ku mipaka. Ubuhinde bwakuyeho ubusugire bwa Kashmir muri Kanama 2019. Muri article 170 Pakistan irabirwanya cyane. Uyu munsi wa none icyateye kongera kubura imirwano. Igitero cy'iterabwoba muri Kashmir ku itariki 23 Mata 2025. Ku itariki 23 Mata 2025 abantu bitwaje intwaro bagabye igitero mu gace ka Pahalgam muri Kashmir iburwa n'Ubuhinde, bahitana abantu 27 barimo ba mukerarugendo 25 n'Abahindu, umwe mu bakristo n'umuturage w'Umuyisilamu. Umutwe witwa The Resistance Front TRF wigambye icyo gitero. Ubuhinde bwatangaje ko bwagabye ibitero by'indege n'ibisasu ku birindiro by'imitwe y'iterabwoba muri Pakistan no muri Kashmir iyoborwa na Pakistan. Ibyo bitero byahitanye abantu 31 barimo abagore n'abana nk'uko Pakistan bitangaza. Iyi ni Operation Sindoor ku itariki 7 Gicurasi 2025. Igisubizo cya Pakistan yatangaje ko yahanuye indege 5 z'Ubuhinde kandi igasubiza ibitero ku mupaka wa line of control, bigatuma habaho imirwano ikomeye hagati y'impande zombi. Ibindi bikorwa byakurikiyeho, Ubuhinde bwahagaritse amasezerano y'amazi ya Indus Water Treaty na Shimla Agreement, ndetse basubiza abakozi ba ambasade za Pakistan banahagarika izo za Pakistan. Pakistan nayo yahagaritse ubucuruzi n'Ubuhinde, ifunga ikirere cyayo ku ndege z'Ubuhinde, inirukana abakozi ba ambasade z'Ubuhinde. Hari ubwoba bw'uko iyi mirwano ishobora gukura ikagera ku ntambara nini cyane ko impande zombi zifite intwaro za kirimbuzi. Umuryango w'Abibumbye icyo bifuzaho ni iki? Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'ibindi byasabye impande zombi kwirinda gukomeza imirwano no kugana inzira y'ibiganiro. Uko bimeze ubu, ku ya 8 Gicurasi 2025 imirwano irakomeje ku mupaka wa line of control, aho habayeho kurasana gukomeye hagati y'ingabo z'impande zombi. Hari ubwo bw'uko imirwano ishobora gukura ikagera ku ntambara nini cyane ko impande zombi zifite intwaro za kirimbuzi. Mugume kuri Shemo Tips, mukora subscribe, like, comment na share, maze tukomeze kugezaho inkuru zitandukanye umunsi ku wundi, tuzatugezaho ko intambara ihagaze.
nyaboneka isi yabigiye kurangira nk'uko abakristo bivuga ko tubona intambara ziba nyinshi, amahanga arebera. Ntabwo ibya Congo, M23, FARDC byari byarangira nabyo, n'indi ntambara. Ese harakurikiraho iki? Guma kuri Shamo Tips, ibindi byose muzajya mugenda mubigezwaho umunsi ku wundi. Murakoze cyane.